Polo uNkulunkulu wamthwesa amandla, baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele ishide limhlophe liyakhuleka enhla nasezantsi sanibonani. Ningizimu Africa angikusho lokho ukugcwala umlomo. Namhlanje ngizophinde ngisho futhi izinyembezi zabantu baseSwatini zisuliwe. Sesisuliwe ngani wethu. Ligitagita bukhoma la ku Siyaviva TV1. MC Pholo waseshide limhlophe linibingelela ngenkulu hlonipho nentokozo. Ngidlulisa okukhulu ukuthobeka kubona bonke abantu mabandla kaMjokane kaNdabani nabekashane kaMenzi eyaphuza umlaza ngameva. Ngiyakhuleka ngikhulekela kwezinye izizwe ezahlukahlukene lapha koqwaqwa siyazi niyasilandela Swatini siyazi niyasilandela koBotswana Zimbabwe Mozambique siyazi ukuthi niyasilandela overseas iphesheya avenu ulandela uSiyaviva TV1. Ngizolokho ngishilo le ukuthi abantu abaningi babonile ukuthi nginesikhathi ngingasabashuthi abalaphi bendabuko ngenxa ukuthi bengilokho ngibone njalo ukuthi Hlasimbe uma umuntu engafaka iselijulile uma eqhamuka nento aqhamuke nento ephathekayo aqhamuke nento ezokwenza umehluko kubantu uyoshayelwa elikhulu ihlombe kodwa uma ezoqhubeka ngendlela kade yenza ngayo ekuqaleni uzogcina ngene ezihibeni ezihambe zilokho ehlala ibonakala nhlangothi zonke lapha ku social media base ngibamba ikhefu ngomfo kwamapholoba ngathi cha bodokotela ake silinde asilindi kona ukuthi kuphelele izinto kodwa silinde ukuthi udokotela nodokotela ofuna ukushutha ku Siyaviva TV1 akaqale ebe nento azoyiprova kumapholoba ukuthi ngempela uyakwazi ukuyenza zolokho ngilishilo ngiyikhwela la kulo dokotela ngiheho ukuthi uthema yezeningizimu Afrika wathi mapholoba kade ngangicela ukuthi ungishuthe wakhala ukuthi uke wangibona ngishutha kwi-channel ethile awusabashutha abantu abashutha kwenye channel waphinde wakhala ngokuthi kulesi sikhathi samanje umuntu ohlala naye edeskini umuntu ofuna ukuthi akunikeze into ephathekayo ngiphelezele mfana kithi ngiyobongwa ngiphinde ngenze umsebenzi phambi kwakho oqinisa umuzo womuntu ngiphinde ngiqinise nezimoto zakhe kodwa amakhasimende ami kwalezi imoto ezintsho ozoyifica lapha bayithenge ngempande yala ekhaya eSwatini ngithi ke nina baseSwatini ebengigijima ko KZN ngigijima ko Goli ngigijime ningizimu Africa manifuna usizo nize ninyukele kwamanye amazwe nabo uMozambique noBotswana naba oqwaqwa lapha koLesotho nibheke nakhe leSotho seniphumile koqwaqwa nigamanxa niyofuna impande ngizothi ke eSwatini naye answer wangakini lo muntu ukhulelekini futhi umsebenzi uwenzeni imbona abanye benu bambizela la endaweni yaseGoli ukuthi cha sondela ndoda uzosilekelela sibe sivela nawe le emuva ongangokuba nama South African ayamhamba kodwa akhala ngento eyi1 ukuthi akahlali izinsuku eziningi lapha eningizimu Afrika mayifikile ufikele eGoli ahlale izinsuku zibe 2 sengayiphushana mazingaze zifike esigabeni sokuthi zidlulela mhlawumbe kwe3 noma kwe5 so ngizonimanxa ke South Africa ukuthi njengamanje thatha lezi number ezobe igijima la ku screen niphinde futhi ninike ithubelanele ocingweni lokumphenyisisa ukuthi ngabe ngempela uye yini lo wabelwe yena bese uthatha igxathi lokuthi uhambe uyothatha lokhu abanye abakulandela kuye dokotela omkhulu asikwamukele sikubingelele bese utshela abantu eningizimu Afrika ukuthi njobulana ubekwa yini ngibingelele kakhulu kuwe mapholoba ngibingelele bonke babukeli nebalandeli bakaSiyaviva TV1 lolo khulumako uDr Mhlanti usuka eSwazini ngilapha nje kaSiyaviva ngithanga ngivele ngoba ngisebakhale kakhulu bathi bafuna ukufika lekithi manje kukhashana nami ngiyafuna ukuthi ngihambe manje ke ngaloko ukuthi ngisindvu angihambe ekhaya ngithi nje ngoba ngikhona naye wangithinza ngikuhloniphe ngivele ukuze sibani batokhona ukuthi nangabe khona labane inkinga khona basizakala dokotela nginosoma business nginomthandazi nesangoma bese ngiphinda futhi ngiba nomfundisi laba abantu bonke bafuna ukwazi inkinga eziphethe abantu emakhaya bafuna ukuthi babehleli no MC Pholo basila bekwazi ukuhlolela umuntu bafuna ukuthi enkonzweni begenqa abantu bebatshene izibonakaliso bafuna ukuthi ebusinessini labo
bekwazi ukuthi bebone ukuthi loyasisi akasadayisi kuphela ngoba eqashiwe kodwa usebala ngaphakathi. Yino nayo wena eyenza ukuthi umuntu akwazi ukubona ngale. Lokukhona amapholoba. Khona TV. Lengitakha le TV leti ngatfunza kubabe. Okay. Babe notala mina. Le TV leti langabe kunelesondo ufuna profita. Uyathola ufuna profit. Noma ngathiwa uzange wehlenwe noma ngathiwa ude idlodi. Okay. Kata le TV noma ngicaphe. Noma ngikhothise noma nginete ebhema noma nginike ungena ngathi esicumeni. Okay. Wambe ufike tikusebendele. Uyakhona lapho kwambe imfihlo yemuntu. Phindze futhi TV tiyawukhipha umse. Into lekuthiwa iyahlupha noma ifihlakele. Elikakhulu kwathi nangabe siwa lo muntu kunento lilahlekile la. Ngone ufike uyithole ngoba lento le nasiyaka iphasiswa elikhala lenja. Okay, emaphoyisa. Elephikitha ilandzelekala. Siba umkhondo. Nginako kakhulu ngiphakamisa ngelince nangengqungqulu. Naletinye ngikuhle ngikhulume kakhulu. Inqa, ingqungqulu nekhala lenja. Yes, lenja leyemaphoyisa. Okay. Hayi noma iphi nje umkhokho. Ukhuluma ngalezi ejahile. Akufuneki. Okay. Yebo, langabe ungafuna kufa, ngiyakunika TV. Kodwa ke thina imikomo nembanzela. Uma ufuna ni? TV. Okay, right. La eNingizimu Afrika bathi ngamajaji. Yes. Yes, thina ngakithi sithi izizwe. Okay. Lesivele siyakwazi ukuthi umuntu akhulume noma ngathiwa umdlali webhola uyidlala kakhulu ibhola. Nangabe ungumqulu, uqula kakhulu ugcwele stadium, nangabe ungumfundisi uprofita kakhulu tiyavuselela njalo. Awuthi tifaka nje bese uyathula. Ngiyakutshela ukuthi leti lisebenza kanje. Khona lisebenza ngetshwala, khona lisebenza ngendayela, khona lisebenza ngekhokhi, khona lisebenza ngebantu besifazane noma labathu. Akuyena ukuthi wena utalented ngakuphi sifaka lapho sibhekise khona. Bese ngakutshela ukuthi bazobha 1 na 2 na 3. Okay, angichazwe kahle kumuntu oxosha kancane iSwati noma kuolinye lolimo esithi alitolikwa lungolwakithi. Kodwa uyaveza udokotela ukuthi into enajwayele ukuzenza noma engakakuveze konke kodwa uyadidiyela ngekhala lenja le yamaphoyisa. Aphinda didiyele ngenxe. Angagcina ukudidiyela ngenxe aphinde futhi adidiyele engqungqulu. Uthi inqe ingqungqulu ikhala lenja uma ezodidiyela bese phonsi into yakhe ethila ngayishilo la uyakwazi ukuthi lezi zizwe zikwazi ukulekelela ngabe umdlali webhola noma umculi uyakuveza futhi ukuthi isho kuthiwa ngabe usomabhizinisi noma umfundisi unebandla nesangoma uqobo siyakwazi ukusizwa lezi zizwe ukuthi sikwazi ukuhlahla sikwazi ukubona. Usuveza ke into la ukuthi abanye abantu lezi zizwe kuze iqhubeke ihlabele phambili zibooster Coca-Cola. Uyaveza futhi ukuthi kusuka kuneyivumelwano enivumelane ngazo nje ubumnikeze into ethinta uCoca-Cola. Akucini lapho kunaloko atshwala othi wena ke uyophuza kakhulu utshwala uyokwazi ukubona inkinga zabantu bese kuba nabanye othi abadle abadla umuntu uthi ke abalalana abantu kuze kukhuthala isizwe. Uthi omunye ke ngabe lezi zizwe ziyafadabala indokotela zime ukusebenza uma mina sekunenkinga yokuthi sekwaba khona ukudla manje okudliwayo kunamafutha nayo yonke into angisavukelwa manje. Wathi wena lezi zizwe ziyokhuphulwa ucansi kodwa isavuka induku. Ngumfundisi webandla beniqeqebula ngitshela abantu indaba zabo. Ngikulapha kanjani lokho ukuthi wawuthe wena ngiyolala nabantu besifazane kuze nikwazi ukuhlolela abantu ngoba isavuka induku. Hayi sife mkhuluma sebenzi ngemthambo. Okay. Sokusebenza leplwane. Okay. Ngiyinto leti ifike takhe lo muntu uthi akhuthale. Ngeliwe leli. Ngiyinto leti takhe lo muntu uthi avunywe nabantu. Uthi ngeke liwe. Aliwe. Bakamanye futhi manje ngane wonke umhlaba wahamba wonke umhlaba Swaziland South Africa leSotho overseas efika. Yikhulume. Yemadoda. Nawe lesiva alukhulumi lonke kulikhulume. Ngeke umuntu lonke kuze uyibambe inkinga yakhe. Noma ngafihla imali sokusinda afike uyithathe. Noma bangasilakha bahlushwa yini semathuneni afike bikhiphe. Ngisho umfathi nangabahambile noma kuthiwa uphinga indvodza ihambile tiyambuyisa TV. uCoca-Cola abaningi bathi uyabhodlisa. And uCoca-Cola ubhodlisa unjalo sekwaba khona ama fake. Awaphazamisi nama fake ekusebenzini kwalezi zizwe.
fake ipoloba ayiphazamisi makuyikhokhi nje uthi siphi kwancane ngoba iCoca-Cola idla kakhulu ibulala itinso okay nendayela nayisebenzisa iphakame okay nenyama bayishisa iphakame bathi indayela kodwa inomthelelo omubi ekuphileni kwabantu kuyiqiniso noma mama ufuna ube linaka ungabidlapha uyihloniphe inemthetho okay neligwayile emakhaya nakhona kwathi ivele ihamba nalo liyashiyana ukuthi leti ithamba ngalolu hlobo nala etshwaleni nakhona ukhona umthelo ombe etshwaleni ukuthi uze kuthi ivele ikhulume ufuna ukuthi ubwaka nje bodla lenye noma sportela sinye nayithi le ngqondo kuyacala kuyakhuthala ngoba ntona thiwakhali ukuthi ube lisele udrume watiwe kusho ugibele imoto uphile la ufika khona bonke abantu beve ngawo kade inkinga yokuqala ebanjwa ngoba le tamtive disebenta ngengcikithi noma ngathiwa abantu bahlangene bangiliyoni sihloko ngwele waphuma naso lokho sikuhlangene ngandala ekhaya abantu abafuna ili ngwele waphuma nayo leyo answer so sekwenze njani zihlangene zonke izidlizizwe ngabe zidla ngotshwala noma ngoCoca-Cola noma ngani dokotela kodwa kufika esigabeni sokuthi imadoda lo ngathi useyacindezeleka lo nangu uphakama kakhulu manje sheni ukwenza manje njalo uwafaka la mtimbeni nawe uligagu kanganani okay lento lefunda igagu uyiphelezele ube nesps ufike ibeke kahle futhi ungabojwayela ukuthi ufike early kubantu nangabe umuntu osebenza ngaba ufuna ukuthi ufika late ukhandile abantu sebagcwele ufike iphakame ke lapho ngoba thola kusebenza ngemhlaka funa ukuthi uqansuke kancane uma labantu baqansuke siyajabula ke lapho okay yes okay ungathi wafundisa ukuthoba la na uye esikhathini owesifazane kodwa wadla izizwe ayiphazamiseki ayina esikhathini banenkinga loyo muntu ngene kahamba ngabuyi ngenzeka ihambe engabuyi izizwe ya inkinga leyo futhi loyo muntu akufuneka asonzele kufuneka no angisasho umuntu wesilisa olale nomuntu okuma period ngisho lo wesifazane owayefika ezogaxa kwelizizwe uma efica ukuthi esikhathini zenza njani kuyenzeka ibaleke noma ziyahlala ziya understand ukuthi ngowesifazane ohlanhleleke kuleso simo hayi ziyaphila kodwa ke kufuna ukuthi ngale khasa alenzaweni yakhe uyahlonipha phakathi nizilutho kufanele uwasho nemithi nangabe asenzaweni yakhe emake akasonzeli ngisho ndumbeni noCoca-Cola akawuphuzi akasonzeli ngoba nawe utawuthinza le nto lethi kulapha dia expire ifala amandla ngoba le nto lethi ngathi uhloniphe wangahloniphi bese sekuhamba 20 noma ngayini ngawo umuntu onesifo uthole ukuthi isikhathi esiningi uba nenhlamba ekhulumetive vele kusebenza ngehlazo okay kodwa le nto yakho kufuna ukuthi ingabi kubantu wena dokotela ikhona inyango eyisabayo nje ngivele la TV othayi le mangabekwa nayo uyayisaba so ukudana ngomoya nje ziyakhuphuka inyanga nginankinga nathi uMapholoba bafowethu labo banakethu lapha bengaba bafowenu kodwa uthi ukhona yena othi uyingwele wena uyinkunzi kuna hayi umuntu uyinkunzi kubo hayi umuntu uyinkunzi hayi la ngamkhona kunami ngikuzwe ukhuluma ngemkhathi kwenye amavideo sake sayenza mhlawumbe uhlukanisele uthi umkhathi wemfuyo umkhathi wezigubhu umkhathi wani mhlawumbe leyo mkhathi uqonda ukuthini ngoba thina amazulu makhulunywa ngomkhathi simane sisabe sicabanga ukuthi into enosathane phakathi umkhathi sisuke sikhuluma ansilamandla lawa nawunaletinto lethu uthlanzile ebusuku uyavuka wena uhambe uyohlangana nalabanye bethu ifike nisebenze kuseni kusetinto zekuphila phinze kuseni uvuke yes okay yebo fane bathakathi ebusuku bayahlangana basebenze kuseni bese bejela umuntu usala ekhaya yena uyisebenta ngemoya ngale khathuleke but kubalulekile hayi ukuthi kuvuka isiqu sakho uhambe kodwa lento etshaleke kuwe ihamba iyolalela ama instruction anti lemuntu nje na usebenzisa ihlahla ukukhulumisa kahle ukwathi ukukhulumisa nesiwasho usikhulumisa ula thinze umuntu le egoli athi hayi makwazi bani ngakubona liphutha lami ngiyabuya ekhaya noma ngathola indvodza bese yambefoyini bese sisazokhuluma ngalento unconywa kakhulu uthi omunye umhiste lapha ngiyakusho lapha qala ngithi uJwaha wala Eastern Cape uthi bangase ngafike eSwatini ema ngifika manayi ubiza ngoNdlunkulu ke yena kunjalo uNdlunkulu vele hayi indlunkulu yamampela manje uthi wayesehambile umfazi kunjalo ehambena lo lonke idola
ngoba ngifice rishi hambe nombhundo Nkosi yami. namhlanje umfazi ngiyamkhwela ngehla ngiyanyuka kuyena ubuyile le ndoda Lathatha ekhaya. isho sakuna 6 months indoda Ya umnyaka mbili. Ngifuna lo muntu abuye bese sithola sikhongwane ingidi siyamqala. Ngale lo muntu ngoba sikhona ingidi yethu. Hayi le ngidi yethu ayisesitolo. Ingidi nje kubamba umuntu. uma dokotela ukwazi kwenza izinto ezinhle kanje zokubuyisa inkosikazi ithende bese lingiphunyulila ukwazi nokulibuyisa Hayi liyabuya mkhulu ngoba nangabe phela unento yakho ukuze ukuthi ihambe kuhlangana abantu bafike bakushayele imboko. Yes, ungaboni wena. yes Ungabona ngale khathi ukuthi akho sezivalekile. Hayi mana sengisukuma ngithathe isigila nashelele. Senkinga le kwenza baseniyofuna sikwenzakala lakhaya. okay Yes, ngoba sinkwasi yabanga. dokotela kuyintokozo enkulu ukuthi sibe kanye nawe abantu ngiyazi ukuthi bayakuthakasela basazosibona futhi lapho khona ozobuqeqebula khona njengensizwe yaziwayo ukuthi iyagijima kakhulu ngokomoya kodwa uthini ngumfundisi onganikelelwa uthini ngumfundisi ekubhedayo kuyena ukuthi akwazi ukubona inkinga uthi ukhona wena Isonto ufuna igcwale emapholova. 1 ukuze kusigcwale isonto kufuna lamakhala akho aphile. okay Lento lekhuluma lamlonyeni ivakala ukwathi kubamba inkinga abantu bayasonzela lapho. Bese ngumdonso kuba khona ke ihlanga lemali ukuthi labantu nabefika bakubona isikhala sethi hayi nomzala asimphezulu asimpheshelele ungakakhulumi wena unento la dokotela ecishe yasala engithi angibuze lo mbukelo sekhaya ngoba mina inhloso yami ukuthi ngingashiya ukuthi ngiyanitekethisa mangihleli nani angimbuze nginifake ebhodweni ngigoqoze nani phela ngenani namaquestion enu nibhale lapha ku comment section dokotela ukhona uzobuya zemphendula dokotela izinto ibuye zibe namarabi ikhona indlela ukuthi uma kusetshenziswe ikhala lenje yayinamarabi nalo muntu simbone ngokuhlala egula njalo noma simbone enza izinto esingayiqondi kahle ngoba khona sike sibabone kuthiwa abadla izizwe umuntu amane mhlawumbe bakhumule esuka la eze ufike eThekwini ehambela nje nenqantiza yakhe noma ngenkomo yakhe ya kuba kanjalo ngaleliphara balisebenzisa balifake lapha thola kanjani la kulele khona liphara kufika kwakho isipoko sivuka bese umuntu uyamgalela hayi ukuthi libulawe fike kutholakala la lesithundi sakhe labekalele ola kade beke khona emakhalibhot walala wenza yonke into okay umuntu umthatha lapho umuntu uyamthwebula nje angabe kahle likhona ufike uthathwa noma nanyathele khona ufike uthathwa noma wathola impahla yakhe ucethile umuntu othi wena kusasa uzofa engeza kuwena ezofuna ukubulala lo muntu okade ethi uzombulala uyakwazi ukumbulalela umuntu ofuna ukumbulala letha say dokotela leya owner isitsheniwe ukuthi umhlongo ufuna ukuyibulala iphuthumiza kuwena ngoba ifuna ukuthi akahambe eqala umhlongo uyiwenze njani isimene njalo noma ehlanganele njengalesa ukhuluma kuyenzeka lokho mapholova mina langabe umuntu athi ufuna ukubulala wena mina nginika wena into yokuthi lalada kwena lo muntu kwendele kuye mabuyele umuntu wena uthinze ukuthi asimikisi lutho phela lento nakathi uyagada yena tawushayela yena wena ukwabulala nama ngabulala umuntu ungako nemali uyibeka phansi nami ngithi ngibeka phansi uthatha uhambe awani laba ringi ethi uyawakhipha unikeza abantu mabefikile na ufuna kuba nemandla mapholova ngiyakunika iring noma liwashi noma necklace njengale okay yes iba imfihlo yakho yasetshenzwa ukuthi wena khona ngicela ukwende bona nje amalanganyana ngase ngikwazi ukuthiwe sengiyakunika uyahamba uyophila ngiqala ngamalini ikhuphu zakho dokotela kuphi mapholova kucala ku 8.5 8500 yes ngokwemali yaseSwatini noma eyala eSouth Africa iyafana nemali yakithi namala 8.5 utima 25 kuyaphela okay yes awubiza udlule 25000 silapho scope mapholova silapho awunasisho noma sika 150000 hayi nani esika 300 hayi nani kodwa unase semillions cala 8.5 siye ma 25 8500 ugcine 25000 yes okay bese ke dokotela sivuka nini noma ngisibona nini ukuthi siphile kuyakuthatha isikhathi esingakanani ukuthi senze lento engisilandele yona kuyenzeka sikuphi ngwakhele manje sivume manje lomunye kuyenzeka 3 days lomunye 7 lomunye inyanga lomunye ngomnyaka lomunye 2 years kodwa akavami 7 days siyacala siyageta ngoba ngikunika lo 8.5 nginika inboxa lemfati lesithuna lesikade hamba ngathi 22 yebo umuntu awumnika isigubhu esisodwa wendiwa
Sina safundiswa sina. Thoza dlula kuthuni nje manje sukuyinyanga la. Indvodza lemfati. Nona ngabe la Iqiniso uthe zakho dokotela ziyalalana. Akama kanjani. Siyalalana vele isigubhu. Ngoba isigubhu ngakunika indvodza. Tawufika lona lesikade kuphela sithathe lesi isigubhu ungasebenzisa ubeka kakho ngila. Awuphinde Sikuphi ungasebenzisa uleka kakho ngila mina. Sisebenzele mina noma mina egobela ngisakhe lesigubhu ngikunike kepha sisebenze kimi kepha sile kuwe ngibe ngoba uthathe sodwa. Yes. Asinamawele. Funeka Iwele lasolisele la. Ngakho sithi 8 bese uyabala ke ukuthi Inga ndoda ukhiphe imfihlo enkulu. Ingakho abantu abaningi belimele. manje kuba kusebenza suke lo muntu akunika indvodza kuphela kufuneka kunika indvodza phindza kunika umfati Yena baqhubeka begcwala abantu esigodlweni sakhe. athi umuntu ayikhona mana tideka usuke ulimele ke akukabhalansi Ndoda siza abantu ngiyakucela dokotela. Ngeqiniso. Baphi inombolo zakho ba? inombolo yami ithi 76 76 95 95 13 13 92 92. Siphinde 76 76 95 95 13 13 92 92. yes South Africa ithi 083 083 South Africa 885 885 4017 4017. Asiphinde 083 083 885 885 4017 4017. Uya WhatsApp iya WhatsApp iyafonela mkhulu ngakwazi kuyi WhatsApp isho sesiwazeni ukwazi ungiphendula. ingena onge manje 24 hours Okay. Dokotela siyabhuka masifuna ukubona eSouth Africa sifone kuseni ngoba ufike insuku ezimbili eSouth Africa. ya uyabhuka mkhulu wakhe appointment ngoba awuvele nje uvele mazi ukuthi hayi kunazibani kanje Ukuphi use Eastern Cape noma seGoli noma seKZN? uma ngalapha ngilenge egoli mkhulu Usuke useGoli. yebo usegoli Ubalekile ukuthi abantu bebhuke kusenesikhathi. kwenziwa njalo vele uyabhuka angimane nje nikusize ngingakwazi ngoba ufuna ucela ubeke point ngathi idaba lakho lokhona ukulungisela ikhaliti yakho liconzelela lenkinga yakho Dokotela uma sesiphetha ngoba siphetha nje manje ngiyafuna ukuthi unikeze umuntu osekhaya isithombe sanele sokuthi uma ephethe imali engaphelele ngoba yikho ngempela usushilo lo 8.5 kodwa uno 6 ajike nawe noma akakufonela kubikela ukuthi kuhamba kanjani usebenza ngemali ephelele noma uyabalalela abantu abakhalayo yonke le nto njani hey mabholo bayimali ifuna iphelele ukuze sithi idlodile ingane wenyanye okay ngoba umuntu omnike sive noma sigubhu noma yini angakasikhokheli ingane kuphelele kuhamba kube nenkinga uthole ukuthi lenkinga ibanga lokuthi akakagcwalisi lo muntu yes lezinto leti tinesikhwele atifuni kamba mahala kufuna kuphelele iqala ubese usunzela ikutshela ukuthi kutawusuka la akufikela hamba ke manje kulezi zizwe nohlobo lokusebenza kwazo ikuphi okuphasisa kakhulu utshwala uCoca-Cola indayela ucansi nangabe usonda ulungelo wami leti isebenzisa iCoca-Cola nenyama neligwayi labogogo manje lemakhaya imount nenyama uthini inyama uyosa nje osele bantu inyama nje bagcwale baye hayi kasi lena ithola lenyama leyosi iyaphila ikhuluma lethi tetshwala tilunga kulabantu abangasondi yes atikholwa letho mana ndoda sibuyele kulezi zenyama nathi sibuye sosela singaze singene ikinga because tikhona yamazi kanjani timfihlo tivakutshelwana umuntu uyakutshela nje akunika akusebenza bese uvalala ohamba usebenza la inkinga khona ke mkhulu nakuthi akuthatha leti ngemali engakaphelele angeke nawe labantu nabakhokhela sengisoyinyanga bakhokhele ngemali ephelele bayoshodisa up until and lento le uyithatha umkhokha lento uyithatha kanye nawuthethe tasekhaya utila misi iteka amakhelwane nawuthethe nje tala ekhaya uyothatha la khaya up until okholwayo uthi akube inyama kube ugwayi wamakhala yes nokhokhi ikhokhi okay bese kuthi lo ongakholwa ulungela kuleli tetshwala umuntu nje oyifanela nathi sithanda abantu besifazane ongayi esontweni bese kusilothiwa sile ulunga kuleli tete yasasile kwaye emakhala
kuyalunga ke lapho mana ke asibuye kuloko ajwala qala ngifuna sibaleke sengiyifakile ngithi ufana nathi siyakholwa thina Nkosi yami right uthi ungakholwa ezile like ongayisontweni noma ungakholwa uNkulunkulu lo ngayisontweni nasengithi ngumfundisi angeke kube ngumfundisi uthathe TV lethi awudimanda ukuphuze bantu ngeke bakuhloniphe bese akusakhe isithombe lesikahle kunabantu yes kanti nangabe nje umdlalo webhola noma ungumqulu uyalunga lapho ngoba uhamba emagigi nemafande into lethi kanjani lethe etsebenza ngigwayile emakhala dithi ungakulaba labathwasile uthola ukuthi kulikhulu lamhlahlweni noma lambulweni okay uyalunga ke lokho ngoba vele ligwayile emakhala iqhamuka lapha kulabo gogo okay yes akufuneka uthathe into lengahambisani nalesimo sakho lophila ngaso funathi ngingomnina ngabufika ngivele ngicela umhlelo nawe phasi so hambe kanganani lento leyifunako so lesikhathi esingakanani usebenza ngayo wake inwaya phambili wayifuna ngoba nakuthi awuzange soyifune lento ngizingakhacela uthola lento ukholwa kwayifaka wena isuke lento itayisebenza iphakame nale yakhe sothuli seyishayini emoyeni ngathi enqo ngako umuntu onetive nangabe ufake lento le bese uhamba ngaso umqondo wakhe awuphili kusuke kundlela lenkinga it's very important ukuthi mawufika enyangeni khuluma iqiniso akukho lenkwenzile angizange sengisukume ngabe ngicala nje yonke into sengifihlela inyanga ugama uthi umuntu wena uhloli ngani njengodokotela cha before story le buta ordinary yes lo ukusokwena uthola inyanga lenzala noma ngaba kusasa kuba professional nje lokho ukuthi lezi zinto engavela akazela ukuzohlola ukuthi usekwasebenzisana ngibone interview yakhona ngifuna isigubhu ufuna ukukhuluma iqiniso takubuta lo dokotela kuthi awuzange ngizobe nesigubhu ngoba lama line esigubhu la le combo iyavela lamane lesigubhu wasithola sisebenza sithulile noma simile yes langabe lesigubhu wasikweleda le ngakutshela wami uqala ucedzana namvula ngokuqala ungihani ubuya lakini ngale phathi ungitshele manga asikweletwe isigubhu netiva likweleto siyaposwa nesigubhu isigubhu asiposwa okay ufuna lokuqala uqala ufike ngisebenze ekhaya sengingakuposela izinto kufanele kwabophepha ngakuposela nase umuntu lomdzala uhamba kimi kodwa hayi isigubhu sicala la ekhaya kuqala wakhele igeze ufuna ukulala ilanga linye umkhathi ucathi ngiyalenza mangiza kuwe cha ufuna uhloniphe nje sikwendlule lokho songathi ichubekela awunalo loluhlanga lokuthi mangifika lapho ngifaka endlini kube khona into engisebenza ubusuku bonke ngathi ngibona uLavidavu wami bese ngivuka ngiphapheme ngeinkunzi malanga ibhizinisi lami ehlonje balenze ukuthi into engifika nje ingisebenze ikhona leyo nto inesigaba sakhona okay naso isigubhu sihamba kanjalo umuntu onesigubhu angeke khona bantu bangethe baphupha balele abantu besifazane shaya ukuthi amafutha alafakwe lapha kanjani noma lawo matsango lokwakhiwa ngaso lesigubhu ngazivuswa nalabo kwafakwa okay yes umshiso wempepho kubo dokotela siyaphetha manje umshiso wempepho kubo uyakwazi ukumenza ukuthi kube uye ngempela umakhonya abanye bengakwazi ukuyithinta impepho loyo ngingcolo ngoba phela lethi imbolethi tipo mabusana okay akufuneki ulanzindo kanithola sekhaya uyilasborn noma usemkhathini akusiloshisa impepho itawufike lento na ufika lekhaya ifuneka ukuthi wena ube mkhulu kunaloshisa impepho imshaye phansi lo omkhulu vele noma wena akufuneki khona struggle ukufuna ukuthi usilanze batali bakho sebashonile yes ngoba le nto uthi ubuya ngazona zonke izithwalo ongazenza abazali bakho bephila yes kufuna ukuthi nasebashonile noma nangabe ungiloshisa impepho ekhaya ngoba na ufika la ithi ngimi lomkhulu la ekhaya manje yes manje loya angeke azangicelele lutho kanti ngiloya ofanele ngicelele la ekhaya lento losoyilanzile ithi yona ngimbabola ekhaya angibabola ekhaya saphila utawubona babela ekhaya nakashona babe sibona banemabhasi banematruck bakusole labantu ngakho bakusola labantu isi lento sothi angimukele la ekhaya ichubeke iqanzi kanzi lento ilanzela ikhuphula izinto kodwa ishaye la egcini yes lokuno kuba kuthi manje nangabe utawulanza into utshela hayi lento lihambe yakhele ekhaya la uphume la ekhaya noma na uthatha la ibonayo lokuthiwa ifuni akufuneki ukuthi uyena ekhaya ngifuna uyifake ekhaya lakho ngoba itawuphazamisa abantu 083 083
885 4017 4017 plus 268 Eswatini plus 268 76 76 13 13 9512 9512 yes. Amasu akho okugcina Dotela Cha, ababukeli besiya Viva TV1 ababukeli bathathe lokuthathekako balandzele into lenhle babheke labamba khona bheke futhi nalapha abagulayo nabahluphekile bebabasondela sondela emkhunjini yalokhonzo yimsipho lomunkulunkulu wamthwesa amandla webaba wamthwesa amandla abagulayo nabahluphekile wona wesondela yeyishideli mhlobo unkulunkulu wamthwesa amandla webaba wamthwesa amandla wona wesondela sondela emkhunjini yalokhona uzophila Webabiyamba lenqola webabiyamba lenqola yeyigibela umkumbikano yeyigibela umkumbikano nawe sondela emkhunjini kanowa khonuzo khonolo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala